ti meni ova cesta jedan, a ne? Na Lomnici, da. Da. Ne da samo treba, kažem, ovaj prvi dio treba paziti, ljudi, to ima milijardu ljudi. Dobro. Prvi dio samo pazi isto na ljudi, ima milijardu ljudi, sigurno to. Ali ovaj drugi dio će biti okej, i to je to. Kako si sjajan bio? Dobro na kastelu. Jesam ja jedina s droperom? Mislim da jesam. Hvala vam. Loš line. Sad pazite na rupe, A? Pazi na rupe. Sad? Pazi na rupe. Nađemo se dole. Nađemo se na tebi. Pazi desno.
stick je tu. Oh, nice. Oh, nice. Znaš kak je ovdje dobro? Ovo je nemogući uspon, nekad ga se moglo ispejati i onda ga je voda skroz ispala. Sad nema Boga više da ga se popne. Da. Sorry. Gledam telefon. Pa sve okej, sve okej.